Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ke Executive Committee jong ke KHADC hapo ke jingalam uba penyait sings em hakashitarik unai weng arajar arpulai kala rakhi kin mau buram ya lingko ngiyap ke bahan rew sausnem jong UJJM Nichols Roy ubare rew krau jong ke ribat ke jat ben rew khasi ya ubala tibru ukpa jong ke sek schedule ya ke jingalang rakhi la penlong haplau jong ke office terekam ke KHADC Hashwa ban sedang ke jingalang layo shwa ban le buram de babu sentiu ha umot sanam jong UJGM Nichols Roy da ki officer ki MDC ki dikot ke executive committee u deputy CEM uba pensingai NSM haringkat u chief executive member uba penyat sing SEM ha ke jingadon lang baro ki nong tre ke KHADC ha ke jingalang layo ru ya ke jingkran uba bindo M lanong uba de ru MDC bala rangba bha bat no CEM ke KHADC Baraba ajing keren hagani kasni kila ong makalong shisha ka jingsa jingkin mau ya ureu krau jongi ubala bam kwai hadwaru belai baru bumdon shu komuni hapo ke jela namar udai ubala ya saj hapo ke constituency hakisnem khat khandai spa sapo khandai bat hashwa jong kataru uba penyat ula ong ru ba kani kasni ka shitrik naiweng arajar arpulai kalong shisha ka jingsa ka jingkin mau ya ka jing rake ya ka lingko sniyap ka bahenre pusaus nem jong UJJM Nichols Roy Right! Sabdan! Right! Stop salute! Salute! Kajing kenduk kajungi kalong bangin kenmau ia ka lingku siap ke bahan pusau jong Reverend Lead JJM Nichols Roy bangi khot ye Pak Joy ladangi puli history jong Pak Joy kajing ya nanti na kapor kena hadu kapor ba in kladno let's say kanam dap dingi kapor bangin syong ni ban keren kata bon ba ki khana ki Jinok seniang ki contribution kiba ilano nam taka jat dulu kasi. Kerta kajong I kaba idan haswa pakai kalong dakum nyokusan senam. But hakini ki nyokusan senam ila no seniang shibun. De kawai na kata kabang itip baro ni ekran by day pa jongka nika 6 schedule. Ukpa jongka district council. But kajing treishitom kajong I kajing lenladi kajong I hakituki spas na mabenshwa ipos na mabenshwa kumno ban insultu ban la ban convince lane ban penkok wo yikinong sinsya ko kari India ban penrung ya kani kawe ka kendon ke provision hak constitution jo kari India ban yada yengi kum kajak ni la penrung hak artikel aspa soa iyo ekasit schedule ban limba kan ekasit schedule kala long kajing mentoi dikipat riulum jong kan ka time lami I berkoi nala pentong baka jingya teli kajing long kajing man jong kini ki tribal communities kibo hero pair hapo kan ka time lami kadai baka don ekasit schedule kadon ke district council bala aibuar hani kumno banginla ban preserve ban protect ban penek pensa ban nang pen klan shushu limba kita ki kendon ain kiba hani ki MDC lala ban wara bangi ong kiti no ban legislate ban wara ki regulation ban itu haduk niki pateng bang shibun ba ki kiba niyo jimentoy na kasik shibu but kenmau ba kajing don juga Autonomous District Council for Assam, Mizoram, Tripura, Meghalaya. Kapelong shitli ya kajat riu long kajungi. Lada piong hak banya nujor kimi ki jat riu. Kibobon sikin tip shu na ekimi na eki sedang.
Namar bomdan ke jingada ke bakerpang hak constitution hadin ba kari India kelayo yang kejing layu. Henry yangi ngidang tip nama ngidang don ya ke jingada. Ngidang don kata ke special provision, special protection hak constitution jangari India. Bat sultanat pentip bak executive committee ke bamentaru kelai tresitom ringkat na baru ki IM bijangi baru ki MDC lala ban shim ya kawikarai ban khat ni ki research scholar ki pair na kani kari khasi ejuni ki babun ba na ki school ba ki bapau ni ki university ni ki college ki bapau ko kanong ba shalom ba ki we shabaru ban wan shimenta kani ka research program ejuni but nila identify la nila shim bandan kumba khat pratali kita ki areas of research kibarla ban ngam jeliu shushu ya ka thmei jong ka jat ri wajungi ya ka jinglong terpang jong ka jat ri wajungi bat ya kata ngidang shudap shen hakini gisni ban finalize lut ya baro kini ki research scholar bat na slokeman bat na dak shisha da kamen sim jong jikmen ban yatu ba baro ki applicant ki wan kumba khandai pungut ban shimta ko imla ban pediang lut baro henry ngila shimna tangkumba saupungut. Teke ay kabangingin ay siya kapatay banwan. Day kani kaba ni 3 minute ni 3 shitom habang idan hakakam kabangingin idan. Na pintu ya baro ki officers 3 shitom shim ya kayeng shim ya ka district council kum kayeng lajong. Wat wan hang ni ban tray kum ka office ban pendat ka duty. Wan hang ni ban penlut ka bor ka por. Ban IT lut namar limba kani ka yeng ka bangidan kum si parang ya tray ba kiring shimat akin gisni ba menta ki ban chapa yang badindu no iki EDC de ban pendu no ika 6 shudu isu fu bagi ki badan hangin tangidang tray shitom kum no banang kentiu ika gurom ka badis council na baro light kumut yang di sini tray shitom executive committee ka tray shitom dangshen ka wei na ka jela ka bala du no ya ka bor ka kerpang ka ba la weng no na kaliang ka sokar India ya ka artikel laispa nyoko hapo lada bat minta kani kari kilashim ya ka sik shidu shwa ba kinrai ban shim ka sik shidu kidawan ban ya kenjok tin shwa ya selok bat ni ki EDC hakan dengan khan ke jumi. Onda kilas utu wakabor ke ikhtiar ke don hakasit schedule kisah pediang ni kasih schedule. Bat ke election ke berdingkong du syaka autonomous district council pot lada lalak ben perlong hau ni pernah belajar. Kiwei ki jela kiwei ki jai benriu kidang kwa ke district council kidang kwa ke kasih schedule. Ni pat hang ni ki don ki ba om pendu no. Ngang but benong lada kita ki berkuat penduduk kimpak sutu yang kedor jong dis council subhawan ni kenduk yang ngin yok ban batai ya pi khambha ke dis council wat nam shu berngam hakikat kubor wat shu berngam haki jingilang pai ba surok haki jakayo haki ni kita rewan segaji keren sutu ngam celiu ya kedor jong dis council hanta kinsa sutu ke jing mentoy bang asoban tentu saisian pat to mini tresitom ba menta kasih gani gajing ya kenduk kajungi gani gajing kenmau buram ni riprau jungi nak jet ni kasih gajungi ba ni penlong ini program ke berlingkot gani gasni om tang hang ni pok Pulau District Council squad ben pentip ba ke Khasi Hills Autonomous District Council ke Executive Committee kelai tray langgu ba ke JJM Nichols Roy Memorial Committee ban wanra kajing itu ke Bakerpang ya ke District Council banra ke Buram District Council lingba kani ke komiti ke jungi ke jingi trilang lala ben penlong ya ka inter college debate competition haka apun utorik ni risau ni ketayo belajar lala ben penlong ya kani ke debate syapang ke 6 schedule ni kwa ben ai ya kata ke jing suatu kwa ben penlong ya kata ke awareness apa dengki kena samla ke jungi bakin suatu ke 6 schedule but limba kani ka debate competition lai shimenta shibun ki samla
kiba penpawi ke sak ke jungki ban penpawi ke jing bentoi ke jing don jong ke council jong ka 6 schedule but sultanat group ba menedang step ngap la yo ban play de em charge lan iba tibor lan patau ya ka cross country marathon ke bala penlong mene porsan beje nang ni no po tlau jong ka office apre ki bon ba ki kena samla ki lawan manishim mentah but kani kade kawai pak program ini dan kami pak tlau jong ka office but sakawai pak program ini 1949 19 suara taruh ter ali suara teks dulu 45 46 dan kita hantam itu semua. Jadi kita hadir datang di komiti kepada tribal affairs Gabungan Kemal mengelak kok ikut golden Meghalaya atau ikut dengan mentah-mentah ini. Gabungan Kemal kepada komiti dan konstituen assembly kebarit. Kaba uway leader bas yar man siem ha na sam. Ketika airport nanti kerana tengjung ulong chairman da kataga komiti tribal affairs but ibajo idong uway ni kikot ta komiti kebarit ban perkhat kini di benta kibedei bat kajing dongkam kuno ban yada kuno ban bo berpang yang di diulung joko di India